share mama kwaba ediba attention TV so mu PSC modoba ye TV and radio presenter ebaba na ene mabede he te say wa attention TV so amedin ami bese insemu ede ama me man Ghana de bia me ka hye mu say me mfa bibia anka me mo eba na political aspect eba be tuje agumu de ama mo eba na sports so eba be gime konya nti se mato nsem na mane eye Ghana fo eba na eye religious nsensem Christo sum sensem so a say me de be mam be ma bibia na ekoyie ne say ye hu bibia de o man Ghana ya hakoto ene yeda esori ya nsem bi asanto be de he ewo Ghana mu me see 2023 medinum eye mu PSC na Natalie fire lady esoso na un say ensem bi o ha ya na enye we sa Ghana for so ya na Natalie no hu de ya enti fire lady no se ni bre so eba enu na ya me fire ewo attention TV so se mu decide na ma me fire lady enti ene me de fire lady na ye ejuma this moment ewo case ya say me no me ya ba be delete say ye betwitwa no apaso o show so say mojanam ne ye we no show enti ene de na ye o show so enti me no ba be we ewo o show so university esi na neji eye mobro ye janka asem eye yo se koma do na wabua da ho na obi se duani enifia obedia na ejanka asem eye ya university enamba no ena edi ehima ye se e dash queen ne so nti pick university number o pick university number na na chese wa frequent o frequent na se bia niema ne won untimi emfa emba de hia ne se obe frequent o mintimi fa niema ne banti queen be se o se oh okay obeba bia won ma ba beji e de ma se mu mokra wo se ne university ebeje osun chese yakọ enim ye mensan so a etwagu ya eye Adom beauty therapy na chese waye mensai ede amame fefefe ope Adom beauty therapy eche kwanya o ablekuma okogogo ne so na obo Adom beauty therapy a odi information ni bibia ede ebema ewo Adom beauty therapy and number 0540 913225 0540 913225 nje se me domu osu ko men sensem na mpa mo cho me sremo mo subscribe channel no ema me na je se mo like page no na mo send ne mo comment ne so ede eba na mo share videos no across all the social media platforms so efa ema me de bia me ka se me nemu na edi enkomo nje se double se wo subscribe na wa share na wa like page na the comment ne so abanti tutu nje se maka bom ne mo amu PSC fire lady nje se yakọ yenim ene ewo attention TV so ene Ghana for ekoda esori ye nsi mom se na Natalie se modie se ye dwi ho ye nti ase enti se fa be ku jamu gu attention TV so emaye na se na Natalie se be na se Ghana for mo da mo nti ase aye papa president nana Addo DANQUAH Akufo Addo PSC edoba ba e de abrantie bi aba ekromu ha na che se won fari ade na wumu ade no nipa na wode ne banka hwan e wona nka wose wode ne ko your guest you supposed to say bia ufie na the person e wose wode ne eko na se bia obusuafi na wode ne ko ne yekoda sorry ya brand na betwa music video e wo Jubilee house abrant ne say ye friend eye mikmo mo de waka se ne na nka na tile ne aduanda bi mikmo a ti sabrant sa na din e da na Ghana for say ye president be what yakuma Jubilee house and a branch so ye hwehwe mu a meduedue suko no so no sa branch en kwa akoda muda na ye no enti sa branch a akoda muda ne ye wa na Ghana ha na chese wo de won sam funu se bi ebe ba be sori wo ye so ana Jubilee house how we have musicians our Ghana we mu ekuru ma is we big musician we have Shatawale we have Sarkodie we have Wendy Shea we have Afia we have Sister Afia omunyina wo ho be ka chese da sibre dwamra the late omunyina e wo ho omukwati asen wantimi anko Jubilee house anko ye ye legend Daddy Lumba DL ewo ho just a lot of musicians on wa ha no kran pa bobonu mu AB Clinton mu legend ewa ha adenti no mo de omo ntimi enka so ye ko Jubilee house akwa music video na wo timi de se wadamfuo se wo de be ye de yenim na wo de ne ba ne so wa ba Ghana mamu ha Jubilee house na wa be gina me twa video music video just some ko he kran po wasan so no ordinance e bofom Ghana fo hu sanom se ye ma
hye wo don sa bofo wo abrante suko no ma we ya sebi waye tia se ne ya twe won so no se wa nidi na se wo tina play mu ba efra America ba Ghana krampa ye de yenim e na obetwa music video we quite remember say COVID-19 ba bia ya president ejina ema the nation address no e de ma ye ne bia ye dru se covid se ne ye kono wa kwa jina so na che se wajiji ejina so any boys munyina mo share round neck white even shatawale ebe she sa atare we kroma never sa akwade will never wear this kind of clothes kroma. It means that we don't even respect yankase yanyum tofo no Kofi Kinata agidin the obebo black sheriff agidin say black international Grammys crumple so mu nominating no nti why say omu nyina ntimi emba Jubilee House nkasa ma betonum. I quite remember say media house lady B or journalist on so kwese koye interview with Jubilee House they sacked her omo pamono enti eyede ne yatena se na da bi even American embassy kura wo Ghana mem kura obetimi akogina ho kekese wutwa selfie ana we music video ho they will never allow you to do that. Na yesa mo me tutu yasesa na de san so kura twa Ghana fo nsu mu ne se ene etama na omu twa no na omu nim se omu twa no mu se bia pictures bi no mu twa sebi nkwase asembe no sebi nsemfu be no ena mo ka che ye Ghana fo mfuturo be na mu tu egu ye ni da bi onti se wahu se obi kita camera so ye twa omu nyina fa akọ omu timi da form kakra no ma fa kakra enti omu chiachi omu sebi na security men for na mu gina ho na mu wo Jubilee House no were you damp, were you sleeping, were you dozing? How dare you people? Mo ehu ana no me bisa se Ghana for se say mo ehu ana Ghana for say we die ye papa panyi dampare ye wejuma security men na no mo Jubilee House no that day na that incident happening na supposed to be fired. Man fire man punish them. Na just so much na da bi o sebi so mo bowura ho no krampo no e na mo bi akoto ho e na ye papa na nado dware mpo asebi o mu yi ne be ma to so ana e ba bonten ana. Why do you do that? Even ne ba ne krampo ade na wo yesa ugu papa ni mase baby e papa tena se ne tin kakra na akwakra just wo nom ne tin no osi okun kakra just brand here ni shoe se ne okotu free kick ni shoe white and then the sauce se ne okotu free kick ena just onu de akwa tena se ne boys na akwa tena se no mo jeans bi just omo abewie hwe omo animu fu bi omo animu fu omo tun no omo furu Machi shibi sela no ko je chatale fu bi so e sho o run sa ko de be chatale kran chatale we Kofi Kinata chatale we how ani na mu disgrace ye o man mu sa even kwa point say ye security ni kran po ye say ye nya okay with our security system. It's very poor in Ghana because I show ne ye concern the security system na anya juma o Jubilee House a whole presidency efie na security anya juma say Ghana ye de na se bi ye na muko Ghana for buefu ankasa how I know say obi e back Ghana no a musician when it comes to even the act industry now obi e acting movie ni sa ne mani nyina na e ni nyina falling under there be e culture and tourism and we have ministers and we have deputies so me and can ministers we have deputy minister and we have minister and it's minister nipo eni ho deputy na e Michael Krekumanten. You were there. There's nothing because nema we have Ghana to say obi aba we nyum tuni oba be track clip ebi or call ha akwa track clip you supposed to be aware of it. They will tell you so ebi ya pese yes say e wo ye man Ghana enti ne aba be tourism minister we oni ho obi a ne deputy e wo ho na Michael Krekumanten da bi position na oje ye na oje ne sen Ghana force fire lady Mike men fire Michael Krekumanten na oje position ni ye there because anyama we cause na say you nya we na it say we can say yes security is very poor until na we na creative art anyama ye basa bibia ye say basa mo sure my Ghana ska mo nyama nkoso ye Kakum Park me wo classics na Kakum Park say ne tie anete how sa brand you be back Ghana mo say na munim so twa we ene se bibi na magye se ska bi na se sabi mokwaje wo bi ho de ne mbe fiaba mo che se mo jeje ye ho Ghana ma mu sa akwa maguye ni mase papa ya be die konya eye na DANQUAH Akufo Addo
ebeko akwakrawa beko na humi jem nti nkonko no boko papa eba beko no boko anje se obi begu nanim ase e wo Ghana ha ma ne din ahyata ba bia na ka ne ba na PSA wa anya ade kra ene nka omum ntwa nchenchen ne kra mpo mre no mko gina soro hwe na ade do akọ ba bia o papa gidie ba bia o ma fellow Ghanaians gina o de o ma kọ ho ba bia o twa ni tin o ne bedroom every corners of Jubilee house no ni nyina baaye. How dare you people for disrespecting our president? Adai change sabi edak na my komu krama ko criminal like you wa bagana ntese wo ya chi watum ni nyina eche no ye yi wa ha na ode ba be se ne ha de won sin ha wate wo change se krama eche da wo komu foolish boy sabi wo ho fun papa mutina ma ye se o mo ba no betite ye so wa ha kwa ye nkrofo na wo ha na de ye muwo ma na shatawale ni nkrofo ye muwo obede yemu na na asa akode stone boy brim ada yemu na na ada na mo yes afam yemu nyina e wa ha omo ya de they are doing a lot to help the country when it comes to entertainment industry now. They are trying their best. Sometimes it's kind of crema so omo sika na omo de omo niema na mo de omo kwan obi pe tourism anka mo ma ayi sa akode nkogina hwe ana shatawale nkogina ho na ne onfa nchire biase nyina ne se yen yan di ma na mo ma hoho mum ne ba na beyi ye pie toto abonte to eto yen nsem sa akwa adai mugu ni panimas wo Ghana de me mo subscribe channel no emma me na mo like page no na mo fa mo comment ndwa na mo share me videos no across all the social media platforms so emfa ma me fefe me 2023 se me fire se di ni nye mo pie se na natili fire lady 4 edini ye 4 se me ba ne ku a me yi 2 na me de aba se ba ne fire se de na se Ghana fo se mu buefu na me fire ma mo de a eni mi so ye fire lady nche se me fire mo je tuato den ada na mo ma ye mo bre Ghana fo sunsum asesa o mamu mo de adagwa nyina akoto abonten obetima kwa America akoye sa rapper asem obeka she cry and I say insuo de onuma ya pai wa pampam Jimmy. This small boy 35 krampo minim so benya hwe ni shoe ni shoe say the robot number 5 defender will defend I say the Ghana ekọ kata ya yekobo information e de buy information hu shoe e na ehye no eni nika we shatawale on she sakodi on she stone boy on she sabi o ma panyi ban so we ne dressing so ashatale you no sometimes maybe we ya mo me anye so ugu papa ni mase da bi anye bi o ye minister we deputy ana we micro mountain ana we obo we musical president tourism. What do you know about tourism in Ghana? Do you know something in tourism? Obi ba tourism and nipa also kwesi ni so no anya bia na do DANQUAH Akufo Addo ba no minister we ambassador madan company be na mo nchire o man Ghana ni ehu sebi de nkwase asem no be ogina so etwa picture man nsa so sign fun yen sign wo Ghana akwa shatawale mi ekra nyem ni sign fun asan tattoo ni hu so nyina aka ho shimifo ye ni useso se wa ha ye ni useso se e wa ha na eya mo ye ninji ye de ye okroma na ye kwache kwa akese esi sebi no smoky weed ye che kwa akese ba ye ewie ye okwakọ dem ewie yi kwa akese de ba ye kwa akese na ba bia na mo search no we should ask even sa guy we bag na ha no okosa protocol ni mu ansa na o ye sa sebi ni sam fun na we should be content with what we have. Na ne ye woni bia ye ninya de be enso ye fie de no e na be ton ye de ye duru ba bia ye de be ye pe Grammys ye kokko Grammys no sa akode call Grammys ne kwaku from pond de asem Black Sheriff e call Grammys no Grammys anya Ghana ni ne call ye ana ko family kan ni ne de call ye ya mo me appreciate ne ye woni ye ni so ne ye woni ye ma ye ni so ne ye woni na ye betimi ako okopa edi akwakodru enim Ghana for the message ni e ba se me fire na say ma ansole de ye ne nati de se ma me kan Ghana for some de abufuo na ba se mu buafu nti me jaija ne munye dey enwu ho enfa emama afire awie ekra mo ansa na me kono university esi mobruhu eni awonani di mobruhu achi
nti kwinvest se we di osere ma mofa eye muniema no embra emfa ma ne fefefe kwinvest number na edi ehin e wo screen asesa mofa kwinvest number na ofre na niema no untimi emfa ba bia wo bia kwinvest ebeba na wa beje eniema no ede ama fefefe se ubua da ekom wo hwe eye ya papa nti bua kwinvest na wontimi emwa eye onibie eye mechia eye Executive Director, Prophet Eric Akwesi entry, baby I will be a papa, nyame insurana, nyame onyo kese, the producer who produce me and then nyame unsure, J, or say I didn't remember when you and I was so it's not rich, and didn't the name abo on one of the build machine or non as on your detail, be a jumum ha woman whom abotre, a jumum ha, a rich nyame unsure na. Onyo kesi ewo de bia de na ye ne se ebe eye ma wabam emu dan ne nkwanhye sema odi ema me ya minsa twegu nso adom beauty therapy ene ye minsa e de ema bia opebia wo hwe na kire kwan kogogo na wo adom beauty therapy and information ene ne bibia ebeba fefefe de ama ope adom beauty therapy patcho ferifa 0540913225 adom beauty therapy obeseve fefefe pepa mo chewa page no mo share my na mo form comment in embra na mo subscribe and na mo like and from my na mo share all your videos na across all the social media platforms na natile de bia meje ekonya e water TV so na me fire e fa ema mo tesa brand any shoe no me say matu ni din eside agbongali shoe e na ne chain so agu ni kwa se bi kraman chain a ode atu ni kum na natale ne so so a ehye ne ese ni no kwafum akokotwa kwadu shatawale enhye sakode enhye ene ne legend for no krampo omo enhye makramo dasene yesan ebehia ewo attention TV so medom ensenyakofon na edom pa fire lady bye bye.